Namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ni khale mi tisela update hi timhaka ta Benny Mayengani na timhaka ta Yaris. Just when I thought good things could not get worse. So swilo swo worse because na mhaka yin'wana nga fani yi hlaya yo allegedly Yaris leya Benny Mayengani a fambaka hi yona a ya yena ya Khodi. So mhaka leyi ni fike ni hlangana na yona ka this post yi nga fika yi postiwa hi Xigaza forward the page lava nga fika va tsala ku hlayela ni ti 60k kwalano hi ti-events ta Benny Mayengani laha ti nga 1 2 3 4 5 6 ti nga 6 and then from there ka ti-comments ni fika ni hlaya ni fika ni kuma loveri Solly Gezani Nokeri. Solly Gezani Nokeri ni nga n'wi hlaya as a right man or right handed man ya Mr Post. So a ni voni ku a ngo fika a tsaka se hi ku fika a comment a hemba njhe. So fika a tsala ku a va nga ta famba hi Yaris ya Khodi loko a ku ri 60k. Obviously loko himpela Benny Mayengani a kuma 60,000 loko swo ku gearbox a swi tava simple ku a yi lunghisa ya BMW. So sweswo apparently Yaris leya a ya yena Benny Mayengani ya Khodi. Khodi hi luwa wo fana ngona Benny Mayengani wa loyi ni nga n'wi vekela kala xikirini kwalaho. Sweswi ni hlamarisile mina ku kasi data Yaris a ya yena na loko even na timhaka ta BMW loko na maheveheve yo a ku nga ri yena ku ri ya nsati wa yena. So a reze swi le ku tikeni so veri a ya yena loko ku ri n'wina na mavonelo yan'wana ma nga comment below. So this is still a developing story. Loko la mi nga za mi subscribe so mi fike mi subscribe ku mi ta kota ku nyiketa more updates. Tlhela u vona straight u tlhela u vona mucato tatana wa vana vutomi byi helerile loko u na yena kasi yena u lava ku famba u la kona van'wane ana tip ni ku yini akanye kandle ka wena na wena wa swi tiva yena u tihangani rhandzu lava ndzi n'wi siya u fambile my baby u fambe na ti-play